Pa društvo, dobrodošli u klub lijepih žena i zgodnih muškaraca. Usput, jeste li se sjetili da se ulaz naplaćuje? Vidim da ste dobro raspoloženi, to je odlično. Znači, spremni ste biti lijepi. Da! Dima, ti isto. Čak i ti. Pa to je to. Sada brzo u liniju. Je li ovo definitivno klub lijepih žena i šarmantnih muškaraca? Ovo je klima početak, ne sviđa mi se. Ovaj klub je pomalo čudan. Pitam se što će se sljedeće dogoditi. Ok ljudi, bez priče ili ćete biti izbačeni, a nova će nestat. Dakle, ovo je moj klub, što znači da su u njemu moja pravila i tko god se bude ponašao loše i ne bude me slušao, bit će izbačen. Jeste li razumjeli? Jesmo. U redu, Dijana, želimo biti prekrasni. I šarmantni. Želite li biti lijepi? Dobro onda. Kao prvo, ljepotice ne piju ovo i ne jedu ovo. Kostja! Ili vi možda želite da vam lica budu prekrivena bubuljicama? Ne Ne želimo. Onda odlično. Čovječe, nisam znao da je tak teško biti zgodan. Dečki, ja sam zgodan lik, možete ponešto naučiti od mene. Zgodni dečko, ispravi se malo ili ćeš biti još više pogrbljen. Pa Kostja, što to imaš ovdje? Okreni se, mislio si da neću primijetiti da si pio slatki čaj ovdje? Dakle, od sad pa nadalje pit ćeš samo gaziranu vodu. Artjom, što ti imaš? Pokaži mi. Julija, ako pogleda u moj ruksak, a unutar njega su čipsevi. Nastja, tiho. Artjom, ti si dobar jer nisi ponio ništa sa sobom. Misliš li da si zgodan? Došao sam ovdje da bih postao zgodan. Odlično, Artjom. Jeste li čuli? Artjom je došao ovdje kako bi postao zgodan i znate što? On će to i postati, a ne kao vi debeli likovi. Artjom, jesi li to jeo češnjak? Slušaj, nisi li bio upozoren na to da se ne jede češnjak prije nego li odeš na javna mjesta? Sad znam da ne smem jest češnjak prije nego što pođem u školu. Dakle, svi sjednite za stol, brzo! Ok, prvo pravilo za zgodne muškarce. Ako si zgodan dečko s lijepom kosom i lijepim licem, a smrde ti čarape, ti nisi zgodan dečko. Jeste li svi čuli? Dečki, jeste li čuli? Aha. Tako, jesu li svi razumjeli prvo pravilo? Ako imate smrdljive čarape, niste zgodni dečki, nego smrdljivci. Drugo pravilo je za ljepotice. Nastja, slušaj pažljivo kak nešto ne bi propustila. Ja slušam. Dakle, drugo pravilo. Ako si lijepa i prekrivena aknama, ne trebaš prekrivati lice puderom, nego ih trebaš liječiti. Jeste li čule to? Dobro, Nastja, bacamo sve pudere danas. Da, i jedemo vitamine kako bismo izliječili akne. Zatim, treće pravilo. Za zgodne dečke. Dečki, pažljivo slušajte jer ste daleko od toga da postanete zgodni. Oj. Nastja, tko bi to rekao? Tiho. Ako ste napuhani zgodni dečki u uskim majicama, stojite u autobusu i držite rukohvat ovako i imate zaraslu kosu, niste zgodni nego ste majmuni! Majmuni! Mene nije briga, ja nosim oversize Možeš majicu. li mi posuditi mašinicu na sat vremena? To me čini jako zgodnim, momci, znate. Na pravom sam putu. Dijana, mogu li do toaleta? Ne mogu i više izdržati. Ne možeš ići. Zatim, četvrto pravilo je za one kao što si ti, Nastja. O, čovječe. Nastja, budi strpljiva. Dakle, slušajte pažljivo, pogotovo ti, Nastja. Prava ljepotica ne viče u javnosti da treba u toalet. Prava ljepotica kaže, mogu li otići napudirati nos? To kaže, to. Razumijem, mogu li otići napudirati nos? Idi. Hvala. Društvo, možete li otići? Moram napudirati nos. Jeste li čuli? Ona treba napudirati nos. Pa napudraj ga, tko te sprječava? Ali moram unutra. Moram. O, Nastja pudra nos u toaletu. Znate što, još ste uvijek jako daleko od toga da postanete zgodni dečki i prekrasne cure, ništa ne razumijete. Stani. Jeste li čuli što je rekla? Daleko smo od toga da postanemo prekrasne cure. To nam Nastja govori, mala iz 9. Znate što, iako sam mala iz 9. ja idem u klub lijepih žena i zgodnih muškaraca. Zapravo, odbijte, moram napudirat nos. Slušaj, gdje je taj klub lijepih žena i zgodnih muškaraca? Ravno niz hodnik pa lijevo, Dijana održava predavanje.
Jeste li čuli to? Dijana je otvorila klub, idemo pogledat. Da, idemo vidjeti što ona radi tamo. Dečki, jeste li spremni postati zgodni? Jamo, mi smo već zgodni. Dijana već nešto jadikuje. Sigurno drži lekciju. Da, govori kak je bit prekrasan. Bismo li trebali otići i upisati se u Dijanin klub? Vidjet ćemo tko će koga naučiti. Čekajte, cure, moramo biti lijepo odjevene. Trebaju nam maskara i sjajilo. Nemam Ja. ništa od toga. Moramo nabaviti maskaru i sjajilo od nekog. Stani, Nastja, imaš li maskaru i sjajilo? Imam. Onda nam ih daj. Maruška, nemam ih sa sobom, sve mi je u učionici. Pa iznesi ih iz razreda, maskara. I sjaj za usne. Zašto vam to treba? Idemo u klub, trebamo malo pojačati trepavice. I staviti ruž. Tak da bi Dijana vidjela tko su prave ljepotice. Okej, trenutak. Smirite se, budite tiho. Okej, dakle, nadam se da će današnja lekcija biti dobra po vas i da ćete promijeniti svoj život na bolje. Da! I postaćemo prekrasne I djevojke. zgodni dečki. Mogu li? Bravo, Nastja, uđi brzo. Ona stoji na vratima, pudrala si nos baš dugo. Nastja, gdje si toliko dugo bila? Propustila si toliko zanimljivih stvari. Osjećam kao da ću sutra biti zvijezda. Julija, ispričat ćeš mi kasnije. Dijana, mogu li ponovo otići i napudrati nos? Vidi, Nastja, nemaš veliki nos kako bi ga stalno išla pudrati. Ovo ti je posljednji put, posljednji. Evo ti, drži. Samo me ne diraj više. Odlično, ovo ti više neće trebati. Ti onako nećeš biti prekrasna djevojka. Vidjet ćemo. Cure, pojačajte svoje trepavice i stavite ruž. Maruška, pobrini se da ti trepavice budu ovakve. Da. Dečki, dođite. Ne. Potpuno sam zaboravila da ste dečki. Zatim, pravilo broj 5 i posljednje za danas. Dečki, znate, ne žalim što sam platio 100 kuna. Naučio sam puno stvari. Prvo laktovima. I o čarapama, promijenit ću ih s vremena na vrijeme. A ja sam naučio kako otići do toaleta. Mogu li ići napudrat nos? O, čovječe, kako si to To je slušao? pravilo za cure ljepotice. Dobro, cure, spremne? Spremne. Dečki, Spremni. Spremni. idemo. I peto pravilo, posljednje za danas. Odnosi se i na cure i na dečke. Pobrinite se da su vam nokti uvijek čisti i lijepi. I također, koristite dezodoranse kako biste uvijek lijepo mirisali. Uvijek. Zapamtite to. Da. Ljepotice i zgodni dečki. Napravite mjesta pravim ljepoticama i zgodnim dečkima. Ja sam prava ljepotica, imam duge trepavice. A ja sam napudrala nos i stavila sjaj za usne. A ja sam tječnim puderom prekrila sve svoje akne. A ja sam iščupao jednu obrvu. A ja sam očistio svoje nokte danas. Artjom je iščupao I jednu Patrik je obrvu. očistio nokte. I Ana je stavila ruž za usne. I Ljalja je prekrila svoje buljice. Dobro, prestanite! Tiho. Ok, 10G, ako želite biti zgodni dečki i prekrasne djevojke, vratite se sutra i ne zaboravite platiti pristojbu. Što? Platiti pristojbu? Plaćanje pristojbe. Slušaj, Dijana, doći ćemo sutra i naučit ćeš nas besplatno. Razumiješ li? Ne, ljudi, odlazite odavde i zatvorite vrata za sobom. Nitko vas neće učiti besplatno. Nitko. To? Dobro je da ih nisi prihvatila, mi smo trebali biti najljepši. Dobro, ljudi, donesite novac i bilježnice sutra. Zapisivat ćete pravila. Aha. Usput, društvo, zašto nam treba ova Dijana? Sutra otvaram svoj klub. Julijano, i ti ćeš nas učit. Za besplatno. Što besplatno? 200 kuna i svi biste trebali biti ondje. Patriče, moramo postati zgodni dečki. Ljudi, dakle, za vas je ulaz u moj klub za prekrasne žene i zgodne muškarce besplatan. Pa posjetite ga, ostavite like, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce. Bok! Bok!